guztioi Prentsa Zuzenean programatik. Ekainaren 27an Prentsako jaien egitaragua atera zen, eta webgunean duzue eskuragarri. Gaurkoan, Idoia Bilbao daukagu gurekin egitaragua osetasunean azaltzeko. Eskerrik asko etortxagatik, Idoia. Nortzuk parte hartu duzue programaren sormenean edo sorkuntzan? Alde batetik jai batzordea, azarotik lanean gabiltzala, eta gero beste alde batetik edo bestalde elkarte, klub eta jende guztien artean egin dugu. Azkenean gure programa danetarik dakar, ez da? Pasa egin diren gauzak eta kartelak agertzen diela, pasa egin direlako ja, eta pasako direnak. Bueno, y durante estas fiestas también celebramos una fecha importante, que es el aniversario de la bandera de Plentzia. Exactamente son 30 años los que lleva ondeando la bandera. Sí. Bueno, ¿se ha preparado un homenaje especial, algo? Sí, es cierto. Será el día 22 y bueno, pues aprovechando que las Madalenchus ese día tendrán su protagonismo, subirán a la iglesia acompañando a la corporación, pues a la bajada se hará ese homenaje en el astillero, se hará una izada y junto con la banda pues le haremos y le rendiremos un sentido homenaje, ¿no?, a esta bandera ya de 30 años en Plencia. 30 años, es cierto que el otro día alguien me comentaba que esta bandera nació por un concurso, es decir, se debieron de presentar una serie de posibilidades y ganaron. Y les pedí a ver si me podían conseguir documentación de entonces, me dijeron que bueno, que lo iban a intentar y si lo conseguimos pues ya os lo haremos llegar también para que podáis hacer algo chulo. Muy bien. Eta zeintzuk dira Karmengo jaien eta San Cristobal jaien berritasunak edo? Begira, alde batetik, San Cristobalen daukagu elkarte bat, Zipio elkartea, beraiek egiten dituztela jaiak, beraiek moldatzen dira gauza guztiak aurrera ateratzeko, baietz. Guk laguntzen diegu gauzak eramaten, baina beraiek elkarte bezala egiten dute dana. Eta eskerrak beraiei berpiztu egin dutela San Cristobaletako jaiak, aurrera eramateko urtero, dagoeneko uste dut 5. urtea izango dela, beraiek moldatzen direla jaiak egiteko, eta aurten erratuta ez banago, globo bat izango da Domekan arratzaldean, baita ere Got Talent konkurso edo lehiaketa antzerako bat egingo dute, eta nik uste oso interesgarria eta ondo pasatzeko mementua izango dela arratzaldean, ezta? Eta gero urtero bezala zinema izango dute bere bai asteartean, urtero bezala sardinak, dantzak, eta baina bai gauza asko lantzen dituztela eta urtero gauza ezberdinak ekartzen dituztela. Baita ere, herri kirolak izango ditu, uste dute Larunbat arratzaldean izango direla herri kirolak. Hori Gatzamineko jaixetan, eta gure Karmengo jaixetan, gauzak egingo ditugu, edo aterako ditugu berriak, adibidez, astelehenean, arratzaldez izango dugula ekimen bat, parte guztiak, antze biltzen garenak parte hartu dezakeguna, musikaren inguruan gauzatzoak egiteko eta parte hartzeko, eta nik uste ondo pasatzeko ere bai, ergometro lehiaketa bat baita ere egongo da, eta gauza nik uste aurrera indartzen dugun Karmengo jaiak ere bai, eta berpizten ditugun azkenean.
ze lehiaketa itzela dago, beste inguruko jaixetan, ezta? Eta, ez dakit, azkenean guztientzako ez dakit egongo denik, baina saiatuko gara berpizten berriro. Eta urten ere, Madalena jaiei pisu gehiago eman nahi izan diezue. Gehitu da egun bat, zer antolatu da jai horietan edo ze egun... Bueno, gehitu ez, baizik eta Madalena jaia, edo Madalena eguna, astelena denez, nahi izan dugu asteburuarekin lotzea. Eta horretarako egin duguna da antolatu, jai batzordetik, antolatu gauza berriak, ezta? Igaz izan genuen proposamen bat, paella lehiaketa bat egiteko, ze gazteri talde bat proposatu zigun, azkenean marmitako eta putzeraz egitea pizkat garestia dela eta saia alde batetik, ez da? Eta paella lehiaketatxo bat egin genezakeen, igaz ezin izan gendun sartu, proposamen hau berandu heldu egin zitzaigun, baina aurten ondo iruditu egin zitzaigun eta aurrera eraman dugu. Así que aurten Domekan 21ean, bakizuz egin behar duzu, ez da? Hoi da. Paella. Bazkaltzeko eta ondo pasatzeko. Eta egun berean izango dugu topaketa bat, kanpoko dantzari taldeekin, eta Kolombia eta Uzbekistan etorriko dira. Eta parte hartaide guztien artean izango ditugu, alde guztietan zabalduko ditugu bi talde hauek, hori 21ean. 22ean, Madalena eguna esan duguna, ez da? Ikurrinari omenaldi hori egingo diogu, baina arratzaldean izango dugu batukada talde bat ere bai, nesken batukada bat arratzaldean. Eta arratzalde oso polita, nik uste arratzalde oso polita izango dela, batukada izango dugu lehenengo, gero elektrotxarangarekin bukatzeko, eta jai edo Madalenen jai hauei bukaera emateko nik uste oso brotze polita izango dela. Eta San Antolin jaietan ere, berriak daudela ikusi ditugu, adibidez, Elizan ere egongo direla kontzertuak, azalduko diguzu pizka bat zer antolatu den? Azkenean ikusi egin dugu baita ere, jaiak nola evoluzionatu egin dira, ez da? Eta ikusi egin dugu posible izango zela bi une ezberdinak antolatzea. Alde batetik, astilleron beti bezala jaia egongo da, kontzertuak egongo dira, danetarik, ez da? Baina baita ere goiko enparantza erabili genezakeela iruditu egin zitzaigun. Urtero bezala, kantaguneko taldeak bere kalejiraren ondoan egiten dute erromeri bat, eta erromeri hori oso oso ondo, ez da? Etortzen zaigula batzuetan denontzako erabaki dugu beste gauza batzuk ere goikaldean egitea. Eta guztientzako tartetxo bat, ez da? Izatea. Baita ere izango dugu arratzalde bat gure aitona-amonentzako. Hori baita ere igaz gure noten artean izan zen premiska bat, ez da? Gure aitona-amonentzako tartetxo bat eta arratzalde bat beraientzako egongo doa. Así que, uste dut, guztientzat, umeentzat parke batzuk, aitona-amonentzako, gazteriarentzako, monologoak baita ere aurten izango ditugu Elizen parantzan. Pizkat guztientzat, ez da? Y solo si
es un sí. ¿Nos puede explicar un poco? Bueno, baimen bakarra bai da, ¿está? Pues sí, a ver, esto surgió a través de unos talleres en los que todas y cada una de las asociaciones culturales y deportivas de Plencia hemos estado trabajando durante este año a través de pues unos cursos que se han dado a través del Ayuntamiento y de la Manco y bueno, pues jaiaketa indarkeria, ¿está? ¿Qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo que está permitido, qué es lo que no? Porque por el mero hecho de estar en fiestas todo no está permitido. Entonces ahí empezamos a trabajar sobre un tema que es muy importante en estos momentos y que está teniendo mucho calado dentro de la sociedad, ¿no? Y esta frase surgió de Esti, una de las chicas de la Manco, y Baimen Bakarra Baida nos gustó mucho. Todo ello pues viene porque queremos unas fiestas en las que todo el mundo tenga cabida, en las que no haya ningún tipo de discrepancia y en las que vengamos a pasárnoslo bien, que es lo más importante. Entonces, con el apoyo de todos y el trabajo de todos, entendemos que es una premisa a tener en cuenta. Y bueno, si te gustaría añadir algo más. Me gustaría añadir algo más, me gustaría que todo el mundo pusiera su granito de arena. Y cuando digo que pusiera su granito de arena es que las jayas son para todos, las fiestas son para todos y las hacemos todos. Entonces, agradecer sobre todo a todos los que durante el año trabajamos para que esto salga adelante, a todos los clubes y asociaciones que luego durante las fiestas también nos ayudan, que es súper importante, pero que luego que todo el que quiera tomar parte en el Jai Batzorde, que todo el que quiera darnos ideas para cambiar, porque bueno, intentamos que año tras año salgan cosas nuevas y que llegará un momento que tendremos que quitar algunas para dar paso a otras, pero que bueno, que tenemos cabida, ¿no? Que todos tenemos cabida en el Jai Batzorde, entonces que todo el que quiera que puede venir y participar, porque todas las manos son pocas. En muchos casos, en muchos días, muchos momentos, pues todas las manos son pocas. Así que todo el que quiera le invitamos a que forme parte de una manera o de otra del Jai Batzorde. Vale, oso ondo, eskerrik asko Idoia etortzeagatik. Zuei.